Tuli hano kwa bukira bukuru obwe district kandi tuli na sister Sarah Muhindo ono numuma okuba kembe betaya emibere yerebya ibakayitekera enamugongo celebrations niko tunachasidekendeke indi diocese Kasese niyo ikendi mbebecha erijaguza area abajulizi namugongo omwaka ono ebiro bisatu omwezi owe June. So tuli hano kwa bukira bukuru anyuma yeri kimenyera inde bawiteho omubara bawiteho risaba eri treya mutina muma irangerinde bakasabira endeka eyo. So tunenayo hano atubwire nebyahayi bibane mukorera ngerinde bakasura ka kasenta kaikire 4.5 billion ini katondi minde erangerinde bakate kande kendeke ombara oyo. Sister wasinja kutsibwerekanya ko netrabe tayari West TV abandu bakanze rimenye eshondeka sinemwenda city mbere wasinja kutsibu omusachi wowe mwatsi okwa Tayari TV eshondeka sinemwenda ndekembere. Of course tunomwasha fundraising strategies ngamu nabwire tuno kwa Kasese district headquarters habwe fundraising drive tukatasya sorocha eshasende eske shatuweticherite kateka omubara we namugongo mwatu abahandikira tukabasaba buweticha nabo mubatusaba ende angule bishop owe diocese of Kasese kandi omutekitekimo kuru owe Uganda Matters Day celebration imyasa ini abasabira obuherewe misa. So chale kiritwa bya hano ekiru kya munabwire tunomwa fundraising aliwe omwami bere yembagane twamaleto obuherewe misa okwa district headquarters kwe Kasese tukasaba nabakoli kutsibutsibu abakakora ne Kasese district local government aliwe abali stationed okwa headquarters kwe Kasese. Sister itunemwita drive na kasente benemwenda bityembere esaye numa maika so far so good. Tukasima abandu banyamuhanga bosi abane mutusubamu ndeke kandi tukatsikane risima ya government ya Uganda habwa 2 billions eshaba bitatu hereria habwa ritekateka mubarono nebindi bitongole mutina benemusuba mwasha baroha shetu abahereraya n'abakristo n'abantu banyamuhanga abosi bani musoro kya sente sinemwa asasike sike beti tukalengekana ya tukendi siwunza omwe butuko butebwa hale. Sister abandu this time around bangunahika bangahe omwerangere ndi muitewe category abandu abakesha liata kandi haleho n'abandu abakesha endera omamotoka. So endeka yabandu tukanihira abandu ngabangahe this time erende namugongererwe Kasese? Approximately sinanga approximating right now because itwenga diocese of Kasese tukina registering numbers but at least so far twamabiremenya aba pilgrims beta bakindisha Romadiara Congo abakendisha Liata n'abakendisha Samwa Shamatoka twamabirita registering abandu 200 Romadeni Butembo diocese kundi itwenga diocese of Kasese tuwite partnership nyinene akusangwa culture yetu ikasondiso sane yabo nairo obule mwaka bakanakire lyasa but ekasa ikaya mabya iri omwa lead bakatuwetika yakutsevu kandi hanu sofa abandu tomabiri karukumi aba foot pilgrims betu kandi tukina handika tukalengekana ya ahabukindi bera 15 kwa katano obundi tukieto mabiri hicha 10 nabakawamu. Itunemunzerera sister ekinya chawo okubandu bekasese habo kuba omundu anginowa inde munemusoro kya kasente ende kasino nishaba katuliki basa rundi wasinja kutsibu endeka ina mugongo sia bakatuliki basa ni abandu abosi nabandu abosi abakasunzira diocese ya Kasese yebibuya kundi tukisa tukenda na mugongo sibendisharangiro kwa mukatuliki bakindisharangira buli mundu wose oyukarwe Kasese ne tukasaba abandu banyamuhanga bosi oyu angatoka kawete first of all tukabasaba emisabe spiritually echo ni chikuru niribitwa saba no yuita ubakambo kauma wa muwando yuita chikuma yuita singahe mutu wetika yenga diocese of Kasese twanarangira ngo kutoma hicha esho sende senu esikateka mubaro yo kundesha ndekateka sinemwende mbere ngese henu hane komite ine Kampala
kundi hatya tukatunga meeting ye Kasese nendi twatungayo kwa Catholic Secretariat obundi tuenda Namugongo kwa Shiraini tukalibya kino nakirya so esha sente sikinaita isibawa kandi tukasaba abandu bosi erituwaticha omwami bere yosi ngo kubanga toka inje na mabya nobuwaticha buli kind nabo mukabutwara ama mukanzo obwe sente obosi bosi ngo kuwanga toka bakabwamba wa wita wa ukasekesaya obo wanga tuhererya sule minyonga natwe katoni ya maets ye waticha abandu beto bakishenda bakalya toma bisandu kawo mabiri tuwaticha ekinywa kyawo kinywa kyaicherunzerera ngasima abandu abose bani mutu waticha bakawatika ya bishop wetu ne organizing committee yosi kandi ngasaba abandu banyamuhanginyo bosi mutusabire kundi eritekateko mubaroyu sirio rovire ali webusana nakara kenyu busana ne mesabe yenyu chikendi tuwaticha erangire twamatunga a successful celebration Uganda Matters Day ebiro bisatu okwiziko mukala. Sister Wasinja omusamaliro wekinemba ono alwe Sister Sarah Muhindo kandi numu kuba embibetaya emisabe Namugongo erangire ndikaende mbere ndekendeke atukende mbere nerikwamiriria omwatse ono erangire ndi tukekwichako oburekendu niko eshonda ekasine mwende mbere hano ekasese district eribye ibakashora kaya kasente akerebya ikakawatikaya umwerangire ndi omubaroyo akeshaenda mbere ndekendeke okwamena ninje Matt Ishaq umunyamyatsi wukuwawo habo kinembe kitayari West TV hano ekasese district. Back to you Arjuna, pleasure.